ga go sa buise batswana sentle ka itsholelo ya bone le gore bontsi bo dirisa koloi tsa mofuta wa Demio mo setshwantshong sa motshikinyego mo maranyaneng a social media mme seo se sa tsaya batswana sentle bontsi ba re ke lenyatso. Shandesh o supile gore fa na dira setshwantsho seo e ne se ka maikaelelo a go kgopisa ope ka jalo o kopa batswana go mo inela diatla metsing ka ipona phoso mo go sa se buileng. Kopa maitshwarelo e tla morago ga gore lefelo la maitiso la Dijavum le segele fa thoko seopedi seo go ka tla go opela teng Ntswane ba buisantse gore a tle go dira jalo. Batsamaisi ba lefelo la Dijavum ba supile mo mokwalong gore ba tsere tshwetso eo ka ba tlotla maikutlo a babereki ba yone tota bareki ba yone. Mo nakong eno ke buisana le Re Gilbert Sagile go atolosa kgang e botoka mme pele ga seo a re lebelele setshwantsho se se latelang. Ka moka go badudi ba Botswana batho ba country ya Botswana wa bolelang mo ke Shandesh wa Shandesh Music ke tlile mo go pela tshwarelo ka se se diragala matšatšing a go feta la ane tšatša se sa diragala mantswe ke a boletse mo di-video tse e le gore di a trenda ka metšatši mantswe ke lemogileng gore a se mantswe a bosantse a boletswe ene ke lenne ke ithutile gore sometimes o santse o tseba gore mantswe a o a bolelang o dule wa tlhokomela wa tlhokomolo gore ke mantswe a o tlo reng a yo fitlha bathong a reng ke mantswe a e le gore o a bolela kae le bommang ke mantswe a e le goreng a ka builda goba a ka roba ka kgopelo e be ke re ke kgopela le ntshwarele ke nyaka o dia video e gore le bone gore ka nnete se ke se bolela o se tswa boteng ba pele yaka. I'm really sorry ke lenne ene ke ithutile ene ke rata le botsa gore se ke se dirileo nka se se bušeletša le ntshwarele batsana ba ka go tla tšatši la mathomo ke tloga mo polokwane ke tlang ka Botswana le nkamogela ka lerato le attenda di-event tše le gore be bang bukile mo tsona ke sa nyaka go seo se hlayo ke sa nyaka go buya ka Botswana ke sa nyaka go experience Botswana ke sa nyaka go buya ka Botswana ke sa nyaka go enjoya go dula le batho ba kamo ba ba tshwanang le lena e be ke re gopela le ntshwarele se atla godimo se sengwe go se e dira ke motho ke le nne ke ithutile gore culture tsa batho ba bangwe di a tlhomphiwa ke gopela tshwarelo se se diragetse se ka sa diragane ke leboga. mme ka sena sebaka ke amogela jalo moeteledipele wa pele wa Botswana Entertainment Promoters Association Re Gilbert Sagile. Gilbert tla ke tsa sebaka se re ke go amogele mo In Context. Go setse go dumedisitswe nte ke dumedise le Batswana mo kutlong tsenne tsa fatshe leno la rona ke re tota se se tona ke gore modimo mogolo Gilim re utlwa fa ile gore Shandesh o ikupa maitshwarelo ka sa tswang go sibua a mehela ha o lebile maitshwarelo a tla kokobetsa Batswana maikutlo ka ha ke lebileng gore ba shakgetse ka gone nte ke simolle ka go bankanya sengwe ga o ntetelela ke le Gilbert Sagile ga ke ha ka thomo kana ka kemedi ya Botswana Entertainment Promoters Association ke ha ka bogami mme ke le mogolwane ebile ke le moeteledi wa pele wa Botswana Entertainment Promoters Association sepehela se ke se buang ke ka bonna ga se ka bepa and then mo go mone ke re ke go bankanya ha o simolola go tile o ikupile maitshwarelo marago ga go se ka go ta Dijavum nyaga ga nna jalo sala ikupile maitshwarelo morago ga go se ka go bua sente mme ga le go tsena mo dikganyeng nte ke supese se leng gore se dirile gore Batswana a be ba sa itumela Batswana ga ba itumela ka ha e leng gore Shandesh o na ba buisa ka teng so mme hela se leng gore re se thaloganye ke gore kgang e tona ga se boammaaruri ga se di Demio Batswana le South Africa ke ditsala ke bana ba motho ba rata go tshameka kana go tšhelana re ka rialo go na le dikgang tse dintsi tse di utlwisitseng Batswana bothoko so tota gone le ga ka tswa rena le morogo tota gone le ga re ka tswa rena le di Mazda
motho ga a mokiwe le baebele ya rialo le baebele ya re do not judge hela ka gore ke ko tlase ke dikobo dikhutshwane ga ke yo go rata o nkgokgontsha mme gone ke nnete ke dikobo dikhutshwane mme hela ga o mmoka ka gone ga go nkutlwisa bothoko because ga o itse gore go dirwa keng ga o itse gore go dirwa keng so ke tsone dilo tse e leng gore nna re a dumela kana batswana ga se gore ba ipheta ka lebelela mo Facebook ke batho ba le bantsi thata a ba tanta gore bontsi ja batho ba ba sa itumela ga ba itse motho a tshameka la a sa tshameke re tsana gone fo mo setšhabeng setšhaba se farologane bangwe ba tlhalosa jalo gore o irile phoso mme ka re o kgobotlediwa thata o ka reng ka seo ga se boammaaruri se a se dirileng se a tshwanela gore kana ga a koko a tika motho ka lentswe a bo sologela gore ena a go tike ka namune it can't you get what you have requested for so se nka le ka go bua gore batswana ba a tshwanelwa gore ba i-expresse ka mokgwa ba i-expressiseng e sela ntha go diragala go na le nako e leng gore go na le go mo go teng no limit gore this time around enough is enough so yaanong batswana ba re enough is enough ga ke re ke Shandeshe wa ntha wa go thoka maitsewa ba le bantsi ba re go na le nako e leng gore enough is enough ebile go bothoko o dira batho ba ba sa go iphethetleng ba e leng gore ba go hile lerato ba go buletse dipelo then ga o tshwanetse gore o re thank you o ba he lerato wena a bo o tshameka ka go ba kgobotetsa re bona fa e le gore seopedi seo Shandesh o ile a kgona go ikopa maitshwarelo mme le fantse a ikopile maitshwarelo jalo o na kgannwa jalo go tla go ka diragatsa mo lefatsheng la Botswana a mene le kotlhao e e siameng maitshwarelo a ga Shandesh a na sa nonoga a na sa supedi remorse ebile ga o lebelela thata mo teng ya ka o bona bontsi ba sa amogele ke se re dirang gore batho ba sa amogele go na le motho e leng gore o sa tane go leka ya gore a se ka amogela maitshwarelo o no bona maitshwarelo hela gore ke batswana ke dibare just hela get that money e ikope maitshwarelo hela gore ke kopa maitshwarelo batswana ba me ke a le rata ba ta bula wa go gweba re kra gore ke ipeletsa jalo ba so gore se se dirang gore maitseo a gagwe nkete bontsi ga ba amogela se ke se belelang gore maitseo a gagwe I mean go kopa maitshwarelo a gagwe go ne go sena nonogo ke se leng gore nna ne ke bonela gore ke dumela gore ke motho e leng gore nka ba segelwa for lebaka la 2 years ko thoko a sa temo Botswana gore a kgone gore a go demonstrate ka ene le gore a kere ba tswa kwa ba re thompe se gore ba tswa kwa hela ba re thompe le rona bana ba mo gae ba itse gore botho Motswana ke motho o dumela mo bothong thata re dumela gore talente e ta ko morago go ruta le bana ba rona gore segolo bogolo ha o etile o tshwanetse go itshwara so maitseo a go kopa maitshwarelo a gagwe tota na sa tsenya marapo mo nameng go ya ka seemo se e leng gore re mo go sone mo nakong ya gompieno o ka gakolola ba rulaganyi ba e leng gore ba laletsa badiragatsi ba e leng gore ba tswa ka kwa ntle re lebile seemo se o ba raya o reng ga ba setse ba lebile go ka biletsa diopedi tsa kwa ntle mono gae nte ke simolole ke re ko Limpopo go na le mokgatho o bitswang go Telam o eteletsweng pele ke Simphuza Mashabela o bitswa go Limpopo as movement le bone ba supa gore Shandesh o thoketse batswana botho ga nna le maitseo mo batswaneng ba supa bone ba kwa ga bone mme hela se leng gore batho ba mo bukileng at the end of the day ke dumela gore demonstration e diragetseng ke motho o supile o bone le ba bangwe gape ba bone gore ba ka tswa ba le bonolo batswana ba le lerato mme le bone ke batho ba modimo ba na le go utwa bothoko ke tsela re go bonwe tota hela ke ngwana ebile ke motho o tshwanetse gore re buse dipelo
mme hela se leng gore Shandeshe wa se thoka le rona re na le bolwetse ja teng mo Botswana je leng gore re opela ka sone gore before you do everything capacitation workshop. That's why re ke advisor re suppose Mashabela moeteledipele wa bone ko Limpopo gore le bone ba focus thata mo go ruteng batho ka go dila le media ka branding ba capacitate le rona kwano re dire the same thing. So ke tsela gore Batswana re ta kopa thata gore re ba kopela maitshwarelo ba busedi pelo ate o na le di-show tse leng gore na se tsa di buketse ke gopola gore ko rapa le ko Seliba Phikwe it's just that by deja vu no go le gaogitšha kgalo e le ko godimo gongwe a be ba fila for security sa gagwe le gore gape nka re batho ba sa kgetse wena a bontse go tobelela hela kana nako nngwe ga re o respecte di-emotion tsa batho ga ke ka re o sa itumela motho gore nya ngwana ke o rogane le motho ga itumela yo mongwe a ba mo invita re ta re tereje le ene so go borai mo go ene le mo setšhabeng so ke dumela gore re ta leka ebile ke dumela gore e tare di-event tse tsa go rapatse tsa Seliba Phikwe Batswana a be re tshwaragane thata le bone ba go ra Shandeshe re diretse tsotlhe gore ba buse dipelo then le rona we learn from that gore we need the workshop tota thata okay re sagile kana go yone le moeteledipele mo lephateng lena la bodiragatsi a le ke lana le sone seemo se me le gore ke le sa nna teng le ne la se rarabolla ka tselentseng jang o nne mokhutshwane re kile ra nna le sone sa thoko botho between ka toropo ya Moka le re MC le Bolungo whereby re ne ra suspenda re MC ba re ile a wisdoriwa ke bepa ba mo kopela maitshwarelo so nna le nna hanka be ke santse ke le mo stilong ke gora ke re tota nka be re campaign thata gore Shandeshe ana me a re emetse pele 2 years a sa te Botswana ra sagile ke lebogetse nako ya gago gore o bone o tsile ka kwano le ka mosware go bisa ke dumela gore o tla bontse o le teng ke lebogile thata gore re te re bue ka dikgang tse ntse le re bulelwe mme hela la melabogelwa ke gore Batswana betso a re buseng dipelo modimo a rialo a re se ka ra revenge a re mo itshwareleng ha ile gore gongwe go kopa maitshwaro gagwe ke gore hela a ba le mago sane sone modimo ke ena a mogolo a re buseng dipelo ba gaetsho re tswelele re supe re le Batswana ba re itswang ka botho le lerato le go itshwarela